haray musidɓe julɓe tedduɓe neniraɓe am babiraɓe am kohoɓe tedduɓe o gaccaneɗan hakke haray ko adi kon hiɗe yetta allahu lanɗo on subhanahu wa ta'ala o taguɗo en waɗi en ɓiɓɓe adama nemini en nemaji mawɗi arsikuɗo en wongol en julɓe nema ɓurɗo mawnude e ko allah subhanahu wa ta'ala moƴƴorto jiyangel e hoore ndiɗo leydi dendanangal nema allah dali wa malakum min ni'matin fa min allah bi maana kala ko heɓuɗon immorde e nema e moƴƴere ko immorde allah subhanahu wa ta'ala jon noon ko ɓuri mawnude e ko okki kon ko siforiɗo okkugol allah subhanahu wa ta'ala himo moƴƴi himo okka kanko bajjo seniɗo o himo moƴƴi e taggefu makko ngon ko fof makko allah daali walakinna allaha du fadlin ala alamin bimana kanko allah subhanahu wa ta'ala ko jomiraɗo ɓural mawgal e dow dendanagal taggefu ngon fof makko ala hay e hunde e ko tagi kon ko tawata kanko bajjo seniɗo o moƴƴaki e mum ɗum ala o yi malaika ɓen hamalatul arsh ɓay ɓe yiɗi toranagol yoka e julɓe moƴƴere ka allah subhanahu wa ta'ala ko ɓe adori tawo ko ɓangingol andina allah subhanahu wa ta'ala ɓe dullanamo hiɓe andi himo moƴƴi ɓe andi himo moƴƴade bimana e ko tagi kon alladina yahmiluna al arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladina amanu allah daali ɓen rondiɓe arche on e wonɓe ka sera arche o man hawlahu ay wa man hawla al arche malaikaɓe hamalatul arche ko groupe malaika ɗiɗi wolaɗo rondiɓe e wonɓe takko ɗon permanemment ɓeɗo allah subhanahu wa ta'ala daali wondema hiɓe torano hiɓe gonɗini allah subhanahu wa ta'ala hiɓe yettamo wa yastaghfiruna lilladina amanu hiɓe insinanade ɓe wonɓe ka leydi kono gonɗum ɓe wi rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma jomayo yurmede maɗa nden e gandal maɗa ngal yottike kala hunde alquran no wirɗen noon kala aya mo janguɗa ka nder qur'ana ronkuɗa heɓde aya goo firtuɗo on ɗon haray ko firo maɗa gon woni sellali si wona ɗum aya aray say si wonali ɗe tati ma ɗe nayyi kono a heɓay aya goto sembinɗo aya mo yewtuɗa e mum ko malaikaɓe wiɗo rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma no aya on ardi noon ka suratul ghafir aya goo aroyi ka suratul a'raf ɗon kadi ko annabajo woni torade ɗo ko malaika woni torade ko annabajo woni torade ɗa ɗum ko annabi Musa alayhi salam ka suratul a'raf nde o ƴettoduno e bani israila gori bani israila ɗen bi ma'ana ƴettugol e sagata ɓurɗo kelɗude ɓurɗo wonde koho e maɓɓe yaada e maɓɓe ɓe ƴettodi ahadi wondema yiɓe artay jon noon ɓe yahoy tun allah wari ɓe fof maɓɓe himo torade noon ɓay o toriki allah subhanahu wa ta'ala o yewti yewtereji moƴƴi yewtereji labaɗi ha ɓay allah subhanahu wa ta'ala ƴetti konngol ngol ko honɗum allah daali inna adabi usibu bihi man asha wa rahmati was'at kulla shay allah subhanahu wa ta'ala daali o wi lette an ɗen miɗo huɓindiɗe nanen o aya no hurɓini o aya no hurɓini himo foti himo tindini himo yañi yurmede allah nden subhanahu wa ta'ala allah daali kala ko wiyete lette ko wiyete nawnare ko wiyete feggagol ko wiyete perdi ko wiyete accident kala ko woni lorra ko woni lette o wi miɗo mooɓi foppo huɓindi soki jogiti miɗo jogiti ɗum ha moƴƴi jas kaka mi faala wo ɗum yaata mi accitira ɗum ni kono kala ko wiyete jam hayran cellal jawdi peewal kulol allah aljanna kala ko wiyete yurmede o wi miɗo accitiri ɗum ni wa rahmati wasa'at kulla shay ɗum no miɗo accitiri ni no yarde ni si tawno hara allah accitirano ni yurmede makko yoga e bandije heɓatano ɗo ko foofa hay nde wotere yimɓe no e ndi leydi ɓe tawata anni e maɓɓe fof ko huɓɓugol yiite
e shirku e bida e wargol yimɓe e tooñe fof no andi ɓe kono hara ɓe seedata e otoje kelɗuɗe ta ɓe seedata e avion je deeƴuɗe e hôtel ji moƴƴi kaɓe yaltiti o kaɓe yaltiti fo wiyay allahu akbar hara wonde ɓe haawa hara wonde ɓe haawa wigol allahu akbar allah no moƴƴi ko acci on ɗo ha joni bandiji faami kono nde tawno ko wiyete yurmede kon allah no accitiri ɗum ni wa rahmati was'atu kulla shay yurmede anden mbiɗo accitirinde ni e dennanangal yurmede allah nden fof e moƴƴereji makko ɗi himo okki o yii aya on ka suratu ghafir malaika ɓe wi rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma aya on ka suratul a'raf inna adabi usibu bihi man asha wa rahmati was'at kulla shay ɓeɗo malaikaɓe ko ɓe faala toranade yoga e yimɓe ka hoore leyɗo ɓe inni allah meɗen andi koyeɗa hokkude meɗen andi koyeɗa moƴƴi kono noon woɓɓe no ton meɗen faala ya ɓeydanɓe wa yastaghfiruna lilladina rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman faghfir lilladina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adaba aljahim allah subhanahu wa ta'ala min torike ma yaafano ɓe yimɓe ɓe andanɗa hoore maɗa ɓe tuubi ɓe feewi ɓe gonɗini allah danduɓe lette yiite jahannama malaika ɓen tori ɗum ɗo no tindini wondema ɗum ɗo no tindini wondema kanko allah subhanahu wa ta'ala himo moƴƴi himo okkude iɗon andi ko ɗum sifa ɗum annabi moussa wolanno fir'auna tawi ɗum ɗo hino dolni hino mawni o tawi kanko e oɗo si ɓe jokki ka haala ɗo hersa joni ɗon andi jon doole holorɗo l'armé e militaire e sarde combaji e doole on o jaɓata yewton o fokkitay tu yanugol o wiya haɓɓemo ɓaroyemo heña ay firawna wi wama rabbukuma ya moussa qala rabbuna alladi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada o itti débat on kisan hakkude maɓɓe o naɓoyi ka ala qala fama balul qurunil ula tawi débat lanni haala lanni o wi ko hombo woni jooma mo onon ɗiɗo moussa o wi jooma amen ko taguɗo kala hunde hooti o fewninde faade ko nde wuurirta kon ko hombo tindini boboti hunkun ɓay ko rimama hanno ko yara ka kine muynugol ma ka bukkol ko hombo tindini kun ka en ɗi hombo tindini kun ɗon qala rabbuna alladi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada ko sifa ɗum bi ma'na ko ɗum waɗi siɗe yetta allah subhanahu wa ta'ala e dow ɗin nemaji mawɗi kono ko ɓuri mawnude e ko okki kon fof ko okkaɗo la ilaha illa allah muhammadun rasulullah fa kullun min hadihi an-ni'am allati dhakarnaha wa min a'zami hadihi an-ni'am huwa ni'matul hidayah ni'matu hadhihi al-kalima ko peewal bi ma'naha ko nema peewal ngal ɓuri mawnude sabu ɗum ɗo kadi ko kanko hertori kanko jeyi fewnugol allah daali huwa ahlu taqwa wa ahlul maghfira ko kanko jeyi fewnugol ko kanko jeyi yaafagol si tawi kanko bajjo seniɗo o fewnima ko ɗum ɗon ɓuri mawnude ko ɗum wasi allah subhanahu wa ta'ala bangini ɗum e suratu zukhruf wa qalu lawla nuzila hada alquran ala rajulin min alqaryatayn azim لدال هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات الله سبحانه وتعالى دال ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون دندنانغال ونا دum mawdu woni mawdu an ko dum wadi en jasata dum e wi'aytum bi ma'ana dendanangal moƴƴereji ko Allah okki ka adna do kum pop Allah dali ko yurmede jooma maɗa nden ɓuri moƴƴude e di ko mooɓa e étage ji e laamu e teddule wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un seede muɗum walawla an yakuna annasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddatin ladali wa ma'arija alayha yadhharun Allah subhanahu wa ta'ala o daali
si tawno nayo fof yeddunu ala nayo fof murtu yedda wallahi kala darinoɗo ɗo wi Allah mi teyi bas mi sali mi fiimay mi yaray mi sirkay mi waɗay kala komi faala julde mi ɓattotako mi teyi bas mi sali Allah waɗanaynomo pale ta ko pale molanaɗo mo tawata pale on plafond pale on bimana ko cuɗɗira ɗum kaalisi escalierji tippeteɗi e mun ɗin ƴawe ko kaalisi si tawi Allah wi escalierji ka tippete ɗon ko kaalisi plafond mo gollata e hunde ko kaalisi fama hoore ma ɗon asirtije ɗen ko ɗum ko kanŋe ara e wonoyta to accu Allah yetoma ɗum an kadi faami donc ko ɗum ko si tawno Allah waɗirno noon fof jokkayno o heɓatano rewowomo o wi si tawno nayo fof yeddumonu o waɗanayno kala yedduɗo mo sifa ɗin paleji ko wannon fus o heɓaali e si tawi ɗum eɓɓidirama e ko goɗɗo heɓoyta lahara jente hadis nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam raka'atayl fajir darɗe ɗiɗi fajiri ɗen si tawi joddi ɗen ɗon on qisama darama ko jeluɗum hawri ko yoɓoyte lahara no ɓuuri adna on e ko woni adna mum on kon fof nde wotere raka'atel fajir daɗɗen darɗe ɗiɗi raka'atel fajir joddi nde wotere ɗen ɗon no ɓuuri adna e ko woni hoore adna kon fof ko won ton kon no heɓɓodiro e ko wiya heɓike ɗo la dali wa rahmatu rabbika hayrun mimma yajma'u ko ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe ɗe yetta Allah subahana taala arten ka mawdu men a himmatu طلب العلم وما فيه من الفضائل بمعنى سيويا ما بوري ɗaɓɓugol gandal ma ɓure gandal yo fii ɗum yewte haray wi'ama fii ko mawni fii ko teddi yo yewte fii muɗum fii ko hitti ko waɗi noon si wi'ama yo fii gandal yewte si ɗum wi'ama haray ko mawni wi'a yo yewte sabu dendanangal ko wi'ete kon fof teddungal ko wi'ete teddungal kon ko wi'ete kon fof ɓantal ko wi'ete kon fof daraja nene mu'um e baaba mum ko wi'ete gandal ala hay e hunde ko gandal e ɓondiri eɓɓotako nanen paykunkum ɓaykum fokkiti ka suratu fatir si tawno natelen ɗen o yawno mi accatano juutinira ni kono tawi ka woni yaade ɗon kaka yaadi e ko wonɗe yewde ko ɗen ayeje ɗe o jangi haa gasi ɗi suka on jangi ayeje arduɗe tawo ko yowiti e gandal tawa koko nafata ko gandal ngal nafata kon teɗen ma sengo ka aduna tawo ɓay c'est-à-dire c'est des versets scientifiques que le petit a lu haalugol wigol ɗum ɗo ɗo nandan ɗo ɗo fotata ƴemma e ñalorma fotata nangue e niwre fotata e sifa ɗum ɗon fof wona fi pelle e couleur ji pelle e ɗuma e sifa ɗin piiji fof tawa ko ɓay Allah subahana taala andi yimɓe buyno yiɗi dallinagol telemma sengo ka gandal ɓe innama yakhsha llaha min ibadihi l ulama ɓe yiɗi wolugol ɗum kono ɓe anda farin fansi muɗum si wona ɓe ƴettu ɗe ayeje ka suratu fatir yewtuɗe fi science on ha muutoyi yiltoyi si taguɗo on no wi noon innama yakhsha llaha min ibadihi l ulama koye anda ko honto ɗum ƴetta par ce que telemma sengo ka tafsir no woodi ko ulama o en ka balaha yimɓe balaha ɓe wiyata asiyaq soggande ayeje ɗen mbi mana ko soggande ayeje ɗen yaltintinta mana majjo jon noon ko ɗum waɗi si haalama fi ɓure gandal ko gandal ngal woni fi neɗɗo on ko gandal ngal woni fi gurdal ɗan ko gandal ngal woni fi ɓantal ngal ko gandal ngal woni fi cellal ngal si gandal heɓaki haray gurdal ala haray wuratake e ɓawo gandal mustahil wata wonde ɓiɗɗo adama o premier teddungal makko ngal o adi heɓude ngal kanko ɓiɗɗo adama o ko o heɓiri ngal ko gandal nde tawno Allah subhanahu wa ta'ala dendanangal ko o tagi kon fof ko o ɓuri teddinde ko ɓiɗɗo adama on Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri teddinde ko waɗi noon ko lutti kon fof ko e service makko bi mana koko kurkanomo ko ɗum waɗi si patron o wi adduniya khuliqa lakum wa khuliqtum lil akhirah o wi oɗo aduna mo yiyoton ko onon tagana ɗum ko onon tagana aduna kono amma onon tigi tigi na fiiɗo tagana ɗum
on andi noon konto neɗɗo feetata ko tuma hunde nde wi'ano ko an jeyde ñeñinɗa ha nden nde jeyma andi nagge ngen ko an jeyi ko an humata ɓoggol ngol ka nagge pooɗa si e ñeñini ha nagge ngen a ɓanni dande nde nagge ngen humi dande ma nden pooɗiɗo yima hara a wonti fuufana fuu a wonti layi fuuri aduna mo tawno ko an jeymo joni o jeyima eɗo menen programme ji ɗi menen ko tañji ɗi jogimen en mballa walli on minen kadi min nanno fi bayana on kono tawi min wawa taƴƴade hari programme ji aduna ɗin no ɗimen andi nagge ngen c'est à dire joni ko nagge ngen humi ɗon ɓoggol ngol no dasude wiman si wona ɗum ko an jeyno oɗo aduna an programme ma no hecci aduna programme maɗa no hecci aduna ko lakara kaka gurdal woni toon ko Allah wi gurdal noon an ko ɗon no falnoma wama alhayatu dunia illa lahu wa laib wa inna dara al akhirata la hiya al hayawan kono noon law kanu yalamun ko si ɓe anduno si ɓe anda ɓe sikkay fof ko ɗo ko heɓaki ɗo wara e hunde heɓaki ɓe famali e hunde hay hunde ɓe famali ko gandal ngal noon adday ma ɗo ko gandal ngal adday ma andine wondema hay e hunde ala ɗo joni noon dendanangal ko kanko bacco seniɗo o tagi ko fof ko ɓuuri teddinde ko ɓiɓɓe adama ɓen Allah subahana taala ɓuuri teddinde ko ɗum so o yeetiɓe ɗum e nokkeeli heewɗi aya on ka surat baqara walakinna allaha du fadlin ala alalamin ko dendanangal ko taga ko Allah tagi kon fof heeɓi fadlon kono oɗo fadl Allah subahana taala hertinanimo ɓiɓɓe adama ɓen dali wa inna rabbaka ladu fadlin ala nnas jooma maɗa ko joomiraɗo ɓural e dow yimɓe ɓe wano aya on ar noon ka sorto namde e aya ko walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fi lbarri walbahr wa razaqnahum min altayibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila ɗoyte mafulu mutlaq bimana hattirde ko mutlaq goɗɗum ala ɓawo muɗum ko wiyete teddungal yonino ko Allah wiya wa faddalnahu min ɓurniɓe kono wi tafdilan ko tata ɓural ngal yiida yaada e ko lutti ko taki ko ɓiɓɓe adama ɓen heeɓi ko joni noon oɗo ɓiɗɗo adama ko honɗum Allah subhanahu wa ta'ala teddinirimo honɗum tagaɗo teddirta ko ɓuri mawnude e ko tagaɗo teddirta ko gandal ngal seede mum hari ndiɗo leydi ndi yoton oɗo aduna hari ko malayika ɓen e jinnaji ɗi woni ɗo kamɓe woni fewdude ɗo ñande Allah subhanahu wa ta'ala falano jonnude direction o laamu ngu e teddungal ngal ɓiɓɓe adama ɓe yoɓe fewju e hoore ndiɗo leydi wonnoɓe ɗo ɓen ɓay hari hiɓe teddi ɓe felliti ɓuri maɓɓe ala woduno ko ɓe wowli wa id qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lam ko defi bimana allahu lanɗon ɓay himo niwi himo jaɓa jalok mo jaɓa yewtudugol e ko tagi ko koye newende makko koye newende Allah subhanahu wa ta'ala tawi joni o wowli malayika wowli maɓe ndara ko ombo e maɓɓe jogi gonga hara koye hoore doynagere Allah no wawno tun imposude ɓayna fi himo ko siforiɗo timmal o siforaki ɗustago o toñata o wi'a tun ɗum ɗo hara wi'ali ko on ɗum wi ɗon ma si ɓe woli en nami landaki on mo acci ɓe woli taguɗo kammul ɗin jeɗɗe leyle ɗen jeɗɗi tagi jahannama tagi aljanna jaɓa jalog jaɓa jabunigol hiwar aya wona o wona Allah noyi inna rabbi latifun lima yasha
imo newi kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Allah daali nde jantituma nde jomama wi'anno malaikaɓe ɓen min komi waɗowo ka leydi ɗo ko lonto al-khalifa. li hadihi al-kalima ma'anayani. kalimatu khalifa ngol konngol ɗo no mari ma'anaji ɗiɗi. hingol jogi ma'ana bi ma'ana ko lonto ɗo wona ɗo pewja ɗo lonto Allah subhanahu wa ta'ala ko hawre leydi ɗo siina yamiroje Allah ɗen waɗa ko Allah nanɗo yamiri kon ko faala kon jogo direction ardo laamo pewja e hawre leydi ndi ɗum wiyete khalifa. enen koye lamɓe miyeto a adda ɗo en tant que lanɗo wona ɗo layi fuuri fuu pala fuuri wiya inchallah ha kawoɓe ɗe mbawa ɗum ko amma kayno ko an duwano makude a jooɗi ke ɗo ha bandije ɗen jooɗi ke sengo dow ta joni ko nanta a nani ko France 24 wi kon ko a wolayno ko mbindi a jooɗo ha France 24 woola joni ko addanoɗoɗa ɗo ko ya fewju gera saabu ko an feewi ko an nunɗi. sa jooɗi ke ɗo ha bandije ɗen fewji ko guerji e jattugol e wargol e tooñe ko ɗum waɗata ko an addano ɗo ko gera ko fewja. maana goo koko lontondira oya groupe ara wona ya oya groupe ara wona oya groupe ara ya wona lontondirgol. ɗiɗo maanaji ɗiɗi kalimatu khalifa jogi tafsir yayi ka ibnu kasir. musidɓe julɓe tedduɓe malaikaɓe ndaari tawi teddungal ngal ɓe jogino ɗo ngal si tawi goɗɗum ngo ara ƴetta ɗum ino aanini ɓe mawningol Allah subhanahu wa ta'ala rewa mo hara o yeddaka ɓay ko ɗum continue heɓe hulita goɗɗum ngo arɗo bonna programme wi Allah adday ɗo ko bonnay ndi leydi rufidira ƴiƴan ɓenen ɗareni koko falɗa kon ko ɗum min jokki. Allah daali min miɗo andi ko on anda ɓay malaika no andi valeur gandal malaika no andi ko ha honto gandal mawni on nantuno ko malaika woliti ɓawɗon ko mbay fi gandal wolama gaaye ɗon kono malaika wolno ɓawɗon on nanno goɗɗum ko ɗon ɓe heeƴi ko Allah wino ɗon miɗo andi ko on anda tawi ɓe heeƴi ko majjiyankoru tum wiyata miɗo mari dalil a ɗiɗon potto ɗon ƴette ɗono e dalilji mum o jangasina ɗum ka piigandal wola o anduɗo hoore mum ara heeƴi o nantodirte joni par ce que aray mo andi ko mawni ari ko wiyete gandal joni noon ko honɗum Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ko wawata muññintinde malaika ɓen ko jonnata valeur ko woni arde ko na fuufala fuu woni arde na laƴi fuu woni arde okkipo oɗo adna fewja e makko siina yamiroje Allah ɗen ko honɗum Allah subhanahu wa ta'ala waɗi teddungal mawngal ngal ben meɗen Adama alayhi salam ɓurata malaika ɓen ɓe heƴa ɓe anda yo awa ɗon ko grand quelque ngari ɗo nan joni heƴen ko honɗum dali wa allama Adama al asma kullaha ko gandal Allah tindini Adama inde ɗen ɗe fof majje hooti thumma aradahum ala al malaikati fa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin إن كنتم صادقين على ما قلتم سابقا على هؤلاء. الله سبحانه وتعالى تندني بمدن آدم إن دن دفق مجي إن دن الأسماء كلها الأسماء بدخول الألف واللام في كلمة أسماء أصبحت يعني كلمة معرفة فهمي موبيلني فهمي لتا هي هونde كلها hande kadum ko wonta ko ta'kid wonata hande kadi on fami jon non Allah subhanahu wa ta'ala andini Adama inde den de fof majje hoodi inde den de fof majje no wawi jogade maanaji ɗiɗi tawa ko piiji seeɗaji ɗe Allah subhanahu wa ta'ala addi tindini annabi Adama inde mum ɗo ndara ko piiji seeɗaji par ce que si woni maarifa haray moɓay sappo wiya ko ɗum ɗo no wawi wonde kala ko wiya inde ko daga ko fo inde mum Allah subhanahu wa ta'ala andini mum. Cheikh Mouhammad al Mutawalli Ash-Sha'rawi oɗo ceernojo molnaɗo o wi wo on aya ɗon ko aya wonɗo nene e baaba kala ko wiyete gandal e hoore ndi leydi ha ñande dargal dari ko andinaɗo woni science woni kala
matière ji science ɗin fof ni physique chimie mathématique ɗuma kala ko woni kon fof o wi hino naate ko qur'ana wi kon ko Allah andini adama inɗe ɗen ɗe fof majje cheikh mohamad al mutawalli ashara o wi seede ɓiɓɓe adama ɓen meɗen adama ko adano jannede ko inɗe ɗen tanqasimu الكلمات العربية إلى 3 أقسام من اسم وفعل وحرف كونغو دي عربو دين no fecciti pecce tati ko imma konngol wona ismu inde ma ɗum ngol wona fi'il kuugal ma ngal wona harfere o wi seede bemmeɗen adama ko inɗe ɗen adano jannede boobo fof boobo ko adato wolde ko inde o wolata fiil o wolta harfu na ɗum adata الولد الطفل يبدأ بالاسم لا يبدأ بالفعل ولا بالحرف ko inde ɗen bobo ko yata baba nene jaja ko ɗum o fuɗɗorta par ce que bemma ko adama ko ɗen inde ada jannede sa fijiri bobo ha ko woli fi'il a bugoto kon to doga bobo hum penu hum ko lebbi tati jalna kon ha kon inna ndiyan ɗan saaƴi mi sikki ko aɗon fijirta bobo ka ndikkale o woodi fi'il e disi ko harfo woodi ko harfu ɓuri wurɓinade ɓay ɓe inni alharfu huwa kullu lafdin la yatar ma'nahu illa ma'a gayrihi ko ɗum yimɓe nahawɓe wi sa fiiriɗi bobo ha ko wi e hiye e nele dañƴinera acciri ni fijirgol bobo ka kono koko neɓide baba nene on fijay ɗon probléme ala par ce que ko inɗe ɗen kon fuɗɗori ko ɗum ceerno on wi jonnon nde bemmeɗen adama nde malayka ɓen hollano ɗen ɗin piiji ha gasi ko wi yiyetelan ko honno ɗe inɗe wiyete malayka ko honɗum wi qalu subhanaka la ilma lana illa ma allamtana senade wodanima yo jooma min ala gandal si wona ko jannuɗa men kon no woodi ko fameten ɗon no woodi ko fameten ɗon goɗɗo wonata gando e ɓaawo ceernojo abadan la takun aliman mustahil innama al ilmu bitta'allum sa jooɗike ɗo ana a soodi bibliothèque a hebbini tef a naati ɗon a woni an tun haray a falama feetude feetina jamma on kadi haray a falama feetude feetina kadi jama on kadi no asi goɗɗo yehi e pharmacie jano molanaɗo o moɓiri lekkele no o faalira o ƴettiri no o faalira ko ɗum woni ɗum ɗo hara o yahali ka docteur jo on daarimo consulte mo ha gasi windi ordonnance wi yaw noon ko pharmacie sodoya kanko ko o yaw ko pharmacie o mowi lekkele ɓe wi senade wodanima yo jooma gandal alana men si wona ko andinɗa men innaka antal alimul hakim jooma ko a woni gando o ko a woni ñeeñuɗo e gandal hooti allah subhanahu wa taala wi wa qulna ya adam ambihum bi asma'i adama yeetiɓe no ɗe inɗe wi'ete adama janni malayka ko fuɗɗode men nden noon mi alani on wonnema ɓiɗɗo adama si memali gandal haray o tardi haray programme makko boni hundema saali fuɗɗode men nden ka hoore leydi ko malayka jannuɗen malayka adama wiya ɗum ɗo ko ni wiyete ɗum ɗo ko welegeeru ɗum ɗo ko gosordu ɗum ɗo ko ɓirdugal ɗum ɗo ko sipani fami donc o janni ben meɗen adama janni malayka ko ɗum woni fuɗɗode men nden ko gandal ngal woni fuɗɗode men nden seede mawnugol gandal nde alquran si goɗɗo jangali ko gandal ngal adi tawhid ko gandal ngal adi aqida sabu ko gandal ngal adday maɗon nde ɗo deftere allah teddunde simoje 114 jusu 30 hisbe 60 ayiji guluji pellet aqida tawhid no dolni e nder dina kan si tawi neɗɗo aqida makko on boni haray programme makko dina makko boni ala dali wa man yakfur bil iman faqad habita amalu si aqida boni haray dina ala limada
هذا القرآن مع هذه الأجزاء، مع هذه الآيات الألوف، لماذا بدأ الله سبحانه وتعالى بالعلم؟ كهنو الله فطر قل هو الله أحد، كهنو الله فطر عقيدة، كهنو الله فطر فقه، كهنو الله فطر وويكو اقرأ باسم ربك الذي خلق. باسكو كو غاندانغال اداي ما كعقيدة، كو غاندانغال اداي ما كتوحيد. نونلا دو وير نقول إن هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كفيون وسي الله أدوري غاندانغال دي قرآن على تتنا كو أديبيد كو اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. جنگو إند جوم ما نون تكدو نتنك إمر دي هدر إيجان. خلق الإنسان من علق كو غندال نون اقرأ جنگو لا بديدي اقرأ جنگ ودي جنگو ko waɗi noon ko si a jangi si anda wa rabbukal akram, a jangade andata wa rabbukal akram, andata ɗum ko majjimma o wiye ko ɗum woni akram. jangu anda wa rabbukal akram alladi allama bil qalami allama al insana ma lam ya'lam. ko ɗum ɗo adi ko ɗum waɗi en wawata wonde hay e hunde e hoore ndiɗo leydi ta ko en kohoɓe ko en tedduɓe, bi mana en wawa se wonay kohoɓe tedduɓe e hoore ndiɗo leydi wala budda bil ilm, nabda bil ilm, ko gandal ngal yonnoto. fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin. ko ɗo si imam al-Bukhari o addi damal babu العلم قبل القول والعمل. كم قد جنگي توسي أول دي أجنغالي كل أولتا ساولي كتنا نافر نو ساهوبي هاي ساولي تون كتنا كسا قولي ونتجم كراسي اللوي عنده توسي وولا أنسا نون قولا عنده توسي وولا ننسي أرى قولو قول. الله حجتاك e diina majjiyankeejo ɗi neɗɗo on kelɗay ka diina o jaɓe nder ton ko ma o wakkilano gandal ngal. ñande ɗen aayeji tippi e rasul sallah sallam iqra bismi rabbika alladi halak. hari nela sallama sujjanta sana muuru, hari nela sallama yennatano mawɓe, hari ɓe biyatano fayɓe, ɓe jogino jikkuji ɓurɗi moƴƴude e jikkuji ɗin fof kono tawi ɗum yonanali ɓe. hari ɓe yahino ko haari hira e rewgol ɓay jibril alayhi salam ari tawimo ɗon himo rewa tawi ɗum welali jibril, par ce que ko kanko jonnata annabaɓe ɓe gandal ngal si ɓe rewa. o anditi o jonnali oɗo goɗɗo, on naadi o e rewgol jonnali mo wahay. ɓe seeduno ɗon ɓe ganduno jibril wiyali muhammad sallllahu alayhi wa sallam allah wi no welti a jarama jokkuɗo naɗumo wi ko landimo ko hunɗum naaduma e dewa a janggali. iqra qala wa ma ana bi qari, janga ɗon kadi ko toɓɓere, par ce que goɗɗo jaɓay taw wala budda bil itiraf bil jahl. on sayi on tigi ara noon jangugo lam ta'tarif bi jahlika fa kayfa. اعترف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن عالما. وي ما أنا بقاري مجنجا كهندم توني تنا يقول أجنجا هذه ويا أجنجا بيل أجنجا نلا دوي مجنجا وولي لا وبننجي مو بيجي مهاو ما بدور مك وإني مني أجنجا وإني مجنجا هب بيجند ملاك لنموسي. siko woɓɓe ko accata ɗum wona laabi ɗiɗi, so ɓijjunomo laabi wulude nana ɗum wiyayno janga o fenatano. on sa wimo jango iqra bismi rabbika alladi halak. iwi ndeññande duuɓi nogay e tati nela sa sallam ko taalibajo jibril ko karmo ko makko 23 sana
هو طالب يقرأ على جبريل، وأنت حتى 2 أو 4 أشهر لا تستطيع أن تستمر في طلب العلم. ene duuɓi no gaytati nelaɗo no jangude hara ko nelaɗo woni ala hakkille ka ko jibril woni wata jannude. si ɓe wuurituno duuɓi wulure haray kadi ɓe jangude. ɗin duuɓi no gaytati ko ber gurdam maɓɓe ɗan. an noon karmuko en jib nelaɗo sallama janga duuɓi no gaytati an ronkana allah hay ko duuɓi 5 jangaɗi ma jangaɗo barɗe 3 to wiya feeñi waliyu a woni lannu gandal yaahi ino ɗo seykuɓe men ɓen wallahi kono mutorɗa e gandal wo famirta a janga. wallahi min ni on goy minen karmokoɓe ɓe mi yi ɓen fof ɓe men bunkodirta e mum ɓen fof haray ɓe yiɗa hay yomi wiwi ɓe jangi. hakke ma ko ɓe tawadu ko ɓe tippiti ko ɓe yi konko lutti ɓe yiyale gandal konko ɗum ɓuri mawdedi ko ɓe yi ko andirton gandal ngal hino mawni fi mum hino teddi ndaare ko tawi seeɗani e mum ko seeɗani ko Allah jonni kon ko hawnto ɗum addi yimɓe ɓen ɓay ɗeɗo avion je ɗe wonɗo yiide e ɗe métroje kañe ɗi vaccin ji lekkele ko wonɗo yiide e o internet mo wonɗo yiide hay tawi ko defte fiqul islami on tun hara ko maraji alkutubul islami eɗe ɓuri defte guruji 4 hara ko yilteteɗe mum ɗen naɗe windaɗe gantingaɗe karmakoɓe windi. so tawi ko fiqul islami kon tun ma ko karmakoɓe windi tafsir ha gasi karmakoɓe wona ibnu jarir at-tabari ma ɗum jamiul ahkam lil qurtubi jamiul bayan ndeɗa e sifa ɗen defte ɗen tafsir je ɗe anduɗon e defte go ko ceernoɓe windi wona cheikhul islami ibnu taymiya ndeɗo deftere makko majmuat fatawa li cheikh mujalladi jelu tawi fewɗo windi ɗen defte mo ka nder kaso o sino ka yalde maɓɓe fof milliard ji maɓɓe si ɓe fokkiti voyage ha gasi ɓe ari pilote o wi no ronkino ɗanade seeɗa est ce que laatto goɗɗo e maɓɓe ƴawa ɗo wiya ha mone doginen avion wongal ƴawɗo ɗo wo est ce que ɓe a ƴaway alaji en ko mbuɗi men gandiri on nani avion on doginal taw mbami ta ɗum ɗo ko sengo aduna on ni yaahi joni noon si tawi an telemma sengo gandal aduna hay pus tuttu pou anda tawa ɓeya honno ɓe innitiraɗa ɓe annabi dawuda annabi souleymana ɓen hay jolli ɓe yewtiti e mum. Allah dali wa warita souleymanu dawud wa qala ya ayuha nnas ullimna mantiqa altayri wa utina min kulli shay inna hada la huwa alfadlu lmubin. ɓe jolli ko wowlata jolli ɓe nanayno annabaɓe ɓe innitiraɗa ɓen annabi dawuda annabi souleymana an goɗɗo wiye ɗo tagaɗo sifama wiya vene par la wiye taw gacciɗange o de mi nanta ko wolta a nanta faransi a nanta anglais a nanta espagnol hay hunde pus a nanta si tawi yimɓe jangali ɓe heɓata traw ɓe heɓata lawol ɓe heɓata métro ɓe heɓata ɓuttu ko ɗum so yeehi ko leyɗe ka janguɗe ɗen anduɓe ko wiyete gandal kon so yimɓe no yooloɗo yaaton ɗon sika ɗum ko ni tun. donc haray musidɓe julɓe tedduɓe mi darni yewtere nde wo fewndo ɗo ko waɗi noon no wirɗen no gandal ngal wawata ko sifade ko ha honto ngal mawni. si aroyama ñande darngal gandiɗuɓe ɓen si aroyama natama aljanna ko Allah dali ko yarfa illahu alladina amanu minkum alladina utul ilma darajat. si tawi fof naati aljanna ha gasi malaikaji aroya e ndaara ɓurɓe jogagol gandal e ɓen ɗon ɓe ƴetta ɓe ɓe naɓa ɓe ɓuri ka ɓeya wonnoɗo wona seeɗa malaikaji goo kadi ara tawa ɓen ɗon kadi ndaara ɓurɓe jogagol gandal e ɓen ɗon ƴawna ɓe ɓeeɗa yittata ɓen ɗon adna ɓe annda ka ɓe naɓa woɓɓe goo kadi aroya ɓen ɗon kadi suɓa kadi ndaara ɓurɓe gandiɗum ɓen ɓurɓe joggal alluwal ngal ko ɓen hoddoyte e annabaɓe ɓen annabi ibrahima en ene laaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.